wigize umunyabwenge mubaze ikibazo uransubiza. Skype nakaye kabazo ubona wambaza kakananira. What? Funke! Ubuweho ubona wambaza kaye kabazo kakananira. Ngavuga mbwira numve. Mubaze ribu mu magambo arambuye. Niki? Funke! Ribu niki mu magambo arambuye y'Ikinyarwanda. What? Ribu. Oya ngira. How supposed to we have this? Ribu. Reba inkumi bagufunga. Nimutsinze se. Sha urantsinze. Kukubaza noneho. Ngiye kukubwira ijambo urisubiremo. Vuga ngo serupfipse nyura impyisi. Cyo impyisi. Sha waskwase. Funke! Sha wowe ikirofa uri n'igicucu. Baho na kidiyo. What? Hey! Mani kugwana tubireke uri kumfatiranya n'inzara. Funke! How supposed to we have this? Sha nibyo tugende tujye gushaka aho turasaka bora tubone icyo twiririrwa n'ubundi. What? Riki ntabwo navira amaho n'urushyi waneye. Hey! Yesu! Tugende mwana tureke gutinda haguruka tugende mwana. Mwana ubune ikigumi cyo mu nda. Amani uramvunye. Kwiruka gutya se? Mani ntago nabishobora ahubwo twirukanka. Biradana byanditse gafuni karani nkaho nakaraye. Ikoze yo hubwo. Skype nubwo ugiye wicunge. Riki ndicunga sunyizeye. Hey! I am meeting Barney. Kambe magaza hano ikibazo ukuntu ngiye kukarasa. What? Ese mani wamanganga kinawe. None yasko gakine na nkungu wa mukao. Jesus is Lord. Kanze ndagize iyi level maze ngukineho. Akira ndi kubona yanarangiye. Funke! Aka ni nkaho nakarashe. Ko cyanyica. Hey! Ubwo ruswancitse. Ziko byarangiye.